روژا و همیان بخیر به هیوید کم هن روژه که خوش و گش و به قضا به بلا در باس بکن ایرو بچک ام خمگینن شبارکو اف بویرین قومین ev bu yerin ku jiber agir li serê me serê gelê me hat. Bi rastî bu yere ku rewşek gelekî nexweş bû, gelekî dijwar bû. Em çavê xwe girt wê şevê wilo fikirîm em got xweda hilbet her tişt bi hukmê tê lê gelek tijî destê mirov de ye. Çima ew qas ام دکشینن یا ام چما ام ملتی ما گلی ما براستی جی تو سال تو نکو برا بویرین خراب سریوان دنیه ارتش آگر مخابن گلک تشتای کمروف بیجلی هفوک تری ناکن yani از چوخاز جیانا بخواز بم اویشا دلی خود بینم زمان از نکارم ویتم هوا که من پیوه من گش کم بمینن هم بروان بویرا ام دست به برنامه خوب بکن به دلک خمگین برنامه امیا ایروش به سپانسوریا سره رانت کار دست پید که از مزگین خان شخوه زانن به همی خمگینی و دل خوی شکستی و به همی بیکیفی خوی هم بر و من یا ببارن حقی میتون از اواجزی بدم واجی لی براستی جه نکتشتی روش دلی مناین لو ما تانسیج دستیم بیزه با آواکی خوش پیشکشی و بکن و برنامه لی وین نوکی یدم بن جبر وی که از دیسالی بورنا خوش روت خوازم دیروک 23 پوشبره روژا یکشنبه سال 2024 امبرزا ناوروکن خو بکوین یورو 2024 دست پیکر یورو 2024 به میوانداری آلمانیای دست پیکر به گمان شامپیونیا فوتبولی اوروپی یورو 2024 یک جمزنترین بویرین فوتبولی یه ناونتویه لأوروپای و دنیای کجهه لسازی ریوبریا فوتبولیا ناونتویه اوفای تیل دارخستن این سال دنابرا 14 هزیران و 14 ترمه هده لألمانیای تی ارگانیزه کرن. به تواهی 24 تیمین نتویی بشتار دبن به میوانداری آلمانیای. اف شامپیونی جارا پیشیکی ده سال 1960 ده حتی تل دارخستن و جوه روژه و بالا هسکرین فوتبولی دکشینه. فوتبول جبونا من کاری بطال و عطالای ببورن. Ahmet Spor la Avrupa'yı. Seroke Ahmet Spor'e Aziz el aldı. Lisser baxwandina kulübên navdarên cihana Barcelona, Atletico Bilbao û kulübên Fransî Bordeaux û Lensê ji bo sê hefteyên çû Avrupa'yê. Di serdana Serokê kulüba Ahmet Spor'e Aziz el aldı û rêvebirên kulüban dê ji bilî Suud wergirtina ji ezmûna kulüban dê dan û standinên veguhestina lîstikvanan jî bên kirin. El aldı da xaftina li lijneya giştî de ev gotin girin. Îro kulübên pêşengên Avrupayê ji ber vê serkeftinê gelek caran me vedixwînin. Bi taybetî kulüba Lensê ji Ahmet Sporê xwest bibin di tîmên bira. Yani ez qet ji futbolê hez nakim lê dema mijar dibe Ahmet rewş tê guherîn. Her dem dibêjim êdî Ahmet ji futbolê wirdetir. Yani ji bo me ji futbolê wirdetir e ne futbolê. Pîroz û bixêr be Ahmet Spor. Alfabeya fonetîka Gamasyan hate keşifkirin. Bi jîrahiya çêkirî bi tespîtkirina qalibên dengên qeydkirî bingeha zimanê Gamasyan hate derxistin. Vedîtinên ku Gamasiyên isparmece cûreyekê alfabeya fonetîk ji bo ragihandinê bikartînin. Divan demên dawiyê de bûne mijarê lêkolînên zanistiyên balkêş. Lêkolîn wanên eşkere kirin ku ev guhandarên behreyên dew bi qalibên dengî yên tevlîhev û rêxistinkirî re têkiliyê datînin
داتینن و اف شیوه واتین تایبتی دگرن. گاماسی شف فهم دیکن لیتوجم فهم ناکی او کس خوزانه نیسه حنق الهيلة كيف حنق بو يعني شت كسر متشتي ما نكر مخص وكاكو بيواجوه بيفي بيجم حنق الهيلة كي دنگي غاماس يعني بالينا دنگك گلك آرام و خمگینه از بخودم مدیتاسیونا هشی دکم دنگی وان بکارتینم گهداری دکم پیشنیاری وجی دکم مروف آرام دکه گرماهی هاوینه و بایم باشیه دروژن گرمین هاوینه ده باندورا تاوه یا بشوات بدن و گیانه مد جربینه اره ام دکارن دوان شرط و مرچین دجوار دجی قنجیات هندره خوده بپارزن دکان زحمتین که هوایه گرم بخورتینه گلو مروف دکاره بخواه و هاوی دورا خوره دناو آشته ده بمینه کاوام لبرسو آوام پرسان دیگرن گرینگه ام جبیر نکن کو ام حوجنه تووین دلووانی و حسکرنی تندری خودم مزن بکن دبن روژه ده دسیها قنجیه ده ولی هن چی بکن هن نکارن خوشگر ما هاوینا کردستانی بپارزن هن قلیما ودکن بریکا ود شوته هن بناکن لاشه ود شوته کاورو صافی بک چیروکا عجب و بالکشا فولکسواگن بیتلی دداوی سالین 1930 دل آلمانیا آدولف هیتلر خیال کرد که اتومبیل ارزان بافرنه که هر کسی را بکارر حتی خواه بکینه. د چارچوبه اوه آرمانجه ده اندازیار اتومبیل یا نافدار فردیناند پورشه پیور گرد. پورشه وسیعت تک خورو دومدار و ارزان دیزاین کرد. به وی آوایی خیمین یکمین فولکسواگن بیتلی هاتن آویتون که تیواته عربه گل د سال 1938 ده یکم پروتوتیپ دست به برینه کرن و او وسیعتا نود دمکن بالا مزن کشان نوع عربیان ده فاوریامن ماستنگه براستیجی yani از بیم عربیک او قز بدو او قز اصیل او قز شیرین تنه خدا تم جاریزانی آمین آگر چند پیشنیارین پاراستنه شوا 20 هزیران 2024 د ناوبرا نافچه خانا اخبار چنارا آمده و نافچه شمر خیامیردین ده شواته که د سوج درکت و د انجام ده زیان جانی و مادی چه بون شوات دان سبه هات کنترل کرن لگلک ایش و تراما لپی خوهشت لسر وی کجی پیشنیازین خوی تکوشین و پیشی لگرتنا آگریش خواندوان خوره آماده کر ve nivise takas bixwînin yani çok az alîkariya wê hebe nizanim lê rastî jî agahînê çê ne ya nizam li wir ew derena şewitîn lê me jî kezeba me û dilê me li vir dişewite xwedê heqê me nehêle em û lo bêjin و خدا رحمه خال حجی کو رحمت کرنه بکه و آلیکاری و کسیم بریندار همی زنده بریندار بکه و شفا خیر جوانه بری بکه انشالله هوارا حیوانا شوات خرابونا تبنا لاشیه تبنا لاشی جی چرم ماسول که دون سنر آو و ماده اندم پکته شوتاندن جگرم آگر ماده این کیمیوی آن الکتریک ادکاره چه به برین شوتاندنه به ایش و جانن و دکارم ببن صدا مازرا رامزن هر وها پرسکریکن دویمین این وکی آنورمالی اندلی پرسکریکن هلمه دهیداراسیون خواندا کرنا خویناوه سروم پلازما و نخوشین متابولیک دکاره بخوره بینه جبر به طاقت کتنا انفکسیون سکوندار جی دکاره حسانی در بکوین هوله برین انگران شوتاندنی دکارن جیانه جی تهدید بکن یعنی از نزانم چی بیجم براستیم جکرم آخوان شیرتان پشت چاو نکن بینویسه بخوینن دبکو کسین که هرن
او جهه کو زیان لی هاتیه کرن آگر لی قومیه بویرا دبه کو جبو آلیکاریه کچوبن هبن yani ev peşniyarı divin vise de dibek ku kerhati binci. Ji kerema xwe çiz destê we were bikin. Em jî em li vir amadene çiz destê me were em ê bikin. Çi alîkarî çi hewce be. Hûn dikarin bi me re têkevin têkiliyê. Em bi her awayî weke ez wek Mizgîn Xan wek Nuhev Medya em li pişta gelê xwe ne. Belê, em sponsorya serê renta kar û hatin dawiya bernamaya xwe. Me dîsa demek bi hev re derbas kir her çi xwaz ne bi kêfxweşî û şahî be jî bi dilek xemgîn û rastî ez hevokan nikarim bînim berhev. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî serê renta kar dikim û ji bo agahî û nûçeyên nûjan ji dezenformasyonê dûr Nuhev Medyayê bişopînin vê kêlikê bi xatirê we.